Ya shuti bakunzi bacu kanongera mbasuze mbifuza kuvuga neza. Umutoza w'Amavubi rero atangaje amagambo akomeye nyuma yo kunganya na Nigeria. Umutoza wa ekipe y'igihugu Amavubi Thorsten Spitta Flack nyuma yo kunganya na Nigeria yatangaje ko amasezerano ye narangira azateka akazi ko gutoza iyi ekipe y'u Rwanda. Kuri uyu wa 10 Nzeri 2024 u Rwanda rwari rwakiriye Nigeria mu mukino wa kabiri wo gushaka itike y'igikombe cy'Afurika ya 2025 kizabera muri Morocco. Umukino rero waje kuba urangira u Rwanda runganya na Nigeria ubusa ku busa, nuko rugira amanota abiri kuko mu mukino wa mbere nabwo u Rwanda rwari rwanganyije na Libya. Nigeria yo kunganya uyu mukino yahise igira amanota 4 kuko umukino wa mbere yari yatsinze ekipe y'igihugu ya Benin. Nyuma y'umukino umutoza w'Amavubi Thorsten Spitta Flack yazanye inkuru itanyuze amatwi y'Abanyarwanda avuga ko amasezerano afite narangira azareka ibyo gutoza. Abajijwe rero niba azongera amasezerano ye, Thorsten Flack Spitta yavuze ko bidashoboka kuko inkweto akoresha nizisaza azahita ahagarika, nta zindi azagura kandi zirimo kugenda zisaza. Flack rero yagize ati ubwo nageraga hano bambajije igihe nifuza kuhamara, babwira umwaka umwe kuko nyuma nzahita mpagarika gutoza kubera ko inkweto zanjye zirimo gusaza. Navuze ko rero inkweto zanjye za nyuma za ruhago nizisaza nzasezera gutoza. Ubu rero zimeze nabi, ndatekereza bizashimisha ningeza mu kuboza 2024. Aya magambo rero akomeye acya umutoza Flack ayatangaje mu gihe habura amezi 2 gusa kugira ngo amasezerano ye arangire. Kuva uyu mugabo yatoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, uretse umukino wa Benin yatsinzwe muri Cote d'Ivoire, naho undi mukino yigeze atsindwa. Ngaya magambo akomeye rero Flack yatangarije Abanyarwanda tutari kubura kubabwira. Reka rero tubifurize gukomeza kugira ijoro ryiza, Imana ibarinde.